Postoje priče kojima se vredi vratiti, jer je potrebno vreme da sagledamo koliko su bile ispred svog vremena. Prilog je rešavanju trojanskih problema Miloje Vasić je napisao još 1905. i tada je povezao Troju i nalazišta iz okoline Avale. U nastavku vidjet ćete emisiju koja je snimljena pre 2 godine, ali ovog puta sa važnim dopunama. Naš cilj nije samo podsjetnik, nego i najava. Do ruku nam je došla retka i gotovo zaboravljena knjiga američkog arheologa Ide Carleton Talon, delo koje direktno nastavlja Vasićev rad i nosi snažnu pretpostavku da se trojanska priča ne završava u Maloj Aziji, već vodi do ovih prostora. Upravo ta veza, Vasićevi argumenti i Talonova kao njegova prava istinska naslednica bit će nit koju ćemo pratiti. Dobrodošli na kanal Troja u Srbiji i ostanite uz ovu priču jer je potrebna za razumevanje nadgradnje kojom se bavila Ida i očekujte nastavak vrlo brzo. Putujemo, plovimo prostorima drevnog Trojanskog mora, Panonskog mora, okeana. U vreme Troje tu je bilo more. A šta je bilo tu pre Troje? Pre tog mora? Vraćamo se u jedan raniji vremenski period, a to je vreme vinčanske civilizacije, vinčanske kulture, kako ko voli da je zove. Kažu, to je neolit, kameno doba. Ono što mi možemo da saznamo iz nama dostupnih naučnih radova, izvora, da kažu neolit je trajao pa od, kažu, nekih tamo Lepenskog vira, pa sve, kažu, negdje do 1600. godine stare ere. Koristili su ljudi kameno oruđe i zato se to, uprosto rečeno, zove kameno doba. Mi danas znamo za nekoliko tih arheoloških nalazišta i tragajući za njima došli smo do naučnog rada Miloja Vasića. Čućemo kratko o njemu. Miloje Vasić rođen je 1869. preminuo 1956. godine. Bio je srpski arheolog, profesor na Beogradskom univerzitetu i član Akademije nauka. Arheologiju je studirao u Berlinu i Minhenu. Arheološka istraživanja pre Prvog svjetskog rata radio je uz podršku Srbije, zatim Ruskog carskog arheološkog instituta, a nakon rata uz britansko sponzorstvo Sir Charlesa Hyda. Objavio je preko 200 naučnih radova i smatra se ocem srpske moderne arheologije. I dolazimo do njegovog naučnog rada. Prilozi ka rešavanju trojanskog problema. Očigledno napisanog negdje početkom 20. vijeka, 1905. 1906. je objavljeno. Ono što je jako bitno uočiti, to je njegov uvod, u kome on govori o nalazima arheološkim iz okruženja Avale i Kosmaja. Konkretno, glavni lokalitet koji on obrađuje, to je Čaršija. Danas ispod Avale na prostoru Ripnja. Ono što posebnu pažnju nama privlači, a to je lokacija Čaršije, koja se nalazi bukvalno ispod zidina Troje. Samo na suprotnoj obali Topčiderske reke. To je centralni mu prostor, centralni nalaz. Sljedeći po vrednosti koji on obrađuje su kremenite njive u Barajevu. Samo ime, kaže, su dobile po tome što su već ljudi sami u oranicama, kopajući i obrađujući zemlju, pronalazili kameno-kremeno oruđe. Sljedeći po vrednosti, po važnosti lokalitet koji on tada obrađuje, Mali Drum u Popoviću. To je južna strana Avale, ili na putu prema Ralji. Spominje još jedan lokalitet južnije ispod samog Kosmaja, Jablanicu u zoni Mladenovca, ali isto tako, već u tom radu Miloje Vasić spominje Vinču. Sa svim do tad već otkrivenim nalazima. I kad pogledamo na karti raspored tih lokacija, vidimo opis neposrednog prostora u okruženju Troje. Čaršije istočno, Vinče sa druge strane Avale, Malog Druma južno, Jablanice još južnije i
kremenite njive jugozapadno od Troje. Upravo u zoni nedaleko trojanskih perila i toka reke Skamandar. To je neposredno nakon Šlimanovog objavljivanja, Šlimanovog otkrića navodne Troje. 20-ak, 30-ak godina, znači nakon toga, sam pomen Troje je sve te arheologe, naučnike tog vremena aktivirao da sami doprinesu razrješenju trojanskog pitanja. Miloje Vasić u svom radu uspoređuje arheološke nalaze iz navedenih 5 lokaliteta u okruženju Avale sa nalazima koji su njemu dostupni, koji su publikovani sa samog lokaliteta Šlimanove Troje, da je tako prostije zovemo. I on kaže da već u to njegovo vrijeme je postalo jasno o sličnosti nalaza tamo u Maloj Aziji i ovih pronađenih kod nas, a upravo su njegovim, što kaže, u njegovo to vrijeme, njegovim zaslugama i učešćem i otkopavani ovih navedene arheološki lokaliteti. I on kaže, ne dovodi se uopšte u pitanje sličnost, nego se dovodi u pitanje smjer, putanje tih ljudi, te civilizacije, da li iz Male Azije na Avalu ili sa Avale u Malu Aziju. I kaže da u njegovo to ranije vrijeme je prevlađavalo to mišljenje da je putanja išla odozdo sa juga prema severu. A kaže on u tom svom radu da sad postaje jasno i sve više je zagovornika suprotnog pravca. Nama je danas jasno da je Vinča mnogo starija od Šlimanove Troje, posebno te zone u kojoj se pronalaze nalazi slični. Šlimanova Troja ima dublje slojeve koji nemaju tu sličnost, ali upravo u ovoj zoni koju je on onda ospoređivo, obrađivo, je ta otprilike iz vremena te Prijamove Troje. I tako da mi dolazimo do saznanja da Miloje Vasić na indirektan način je ukazao na lokaciju prave Troje. Niko ne dovodi u sumnju da je u Maloj Aziji postojala Troja. Čak šta više, u historijskim izvorima se govori kako je ta Troja osnovana negdje u 8. 7. stoljeću stare ere, kako su je osnovali doseljenici, Frigijci. Mi u 15. veku pronalazimo kartu iz 15. veka gdje na prostoru Male Azije pronalazimo 5 Troji, ne jednu. Znači, nema mogućnosti da kažemo da Troja dole nije. Daleko od toga. Ali upravo ovo što je Miloje Vasić već u svom radu 905. ukazao. Prava Troja. Pravi Trojanci su živjeli i u okruženju Avale i Kosmaja. Nakon Deukalijanovog potopa, znači upravo u tim seobama, su se spustili na ispražnjeni prostor Male Azije i tamo osnivali kopije naših prostora, naših gradova. Između ostalog je tako i Troja spuštena u Malu Aziju i Šliman jeste. Nije on jedini. Nekoliko lokacija u toj zoni zapadne Male Azije su znači imali naziv Troje, a Šliman je eto, što kaže, za to vrijeme mislio da je dokazao Prijamovu Troju. Mi dolazimo, čitajući Vasićev rad, do obrnutog mišljenja. Da je Miloje Vasić, iskopavajući čaršiju, iskopavajući kremenite njive, u stvari već napola dokazao da je prava Troja upravo tu gdje on vrši iskopavanja. Naša arheologija za taj rad
Miloja Vasića, moderna arheologija, današnji arheolozi, skoro pa da i ne znaju. Provjerili smo u par slučajeva, dobili takav odgovor. Bar im nisu dostupne, nemaju ih u rukama. Ono što je još zanimljivije, arheološki lokaliteti, čaršije, Kremenitih njiva, Malog Popovića, su ukazivali na neolitska naselja velikih dimenzija, mega gradove onog vremena, na nekoliko desetina hektara površine, sa dugim vremenskim periodom trajanja života. Miloje Vasić je nakon Prvog svjetskog rata aktivirao se u istraživanju posebno Vinče. Kao i danas, u zvaničnim vladinim institucijama nema interesovanja za financiranje tako skupih i vrednih projekata i on je našao sponzora kod jednog bogatog Engleza i po svemu sudeći ta strana investicija je njega prvog okrenula više prema Vinči, da je i sam zanemario ove druge lokalitete, a nakon Drugog svjetskog rata i nadalje, pa skoro da su pali u zaborav ovi drugi lokaliteti, da bi tek u skorije vreme, posebno rađeni naučan rad o Kremenitim njivama, rađeno je jedno arheološko istraživanje i u Čaršiji, za koje još nismo uspjeli da dođemo do njega, da li nije digitalizovano ili nije objavljeno, saznaćemo uskoro. Zanimljivo je u Popoviću, u Mali Drum, da danas na Wikipediji kaže da se pretpostavlja da je tu nekad nešto bilo. Zaboravljeni su nalazi, radovi prije 100 i kusur godina o gradovima, o velikim naseljima, gdje danas ljudi grade, rade, potrpavaju, zatrpavaju i gotovo dovode nas u poziciju da se zaboravi to tako vredno, tako važno arheološko blago, ali jednako tako te važne informacije do kojih je Miloje Vasić došao prije 100 i kusur godina. Da je Miloje Vasić ukazao kroz sličnost nalaza Šlimanove Troje i lokaliteta u okruženju Avale kao prave Troje. Hvala mu za sve to. Ima on i vrednih drugih radova, tek smo krenuli izučavati, pa ćemo da vidimo šta se još sve krije, a što vredno je da se sačuva i osvetli. Vidimo se uskoro. Sa našim istraživanjima možete se detaljnije upoznati kroz 2 knjige. Tvrđava na Banovom brdu Kapija Troje, knjiga Ilije Ogorelice, predstavlja rezultat više od 1 decenije istraživanja, u kojoj se stihovi Ilijade i Odiseje upoređuju sa konkretnim topografskim odlikama prostora oko Beograda, istorijskim izvorima i drugim proverljivim podacima. Zlatnoruna Apolonijeva Argonautika je zajedničko delo više autora i otvara mogućnost da se stvarna putanja najslavnijih moreplovaca antike sagleda kroz novu perspektivu. Oslanjajući se na same epove, na dela antičkih i srednjovekovnih pisaca, od kojih smo mnoge sami preveli, kao i na arheološke i geološke nalaze i živa predanja iz svih srpskih krajeva, knjiga gradi čvrstu i logički zasnovanu hipotezu o kretanju Argonauta. Više o ovim izdanjima možete pronaći na našem sajtu trojasrbija.com, gdje ih možete i poručiti.